Mumero wonde kumathushi munkantu Nyeri nkuruki mukari wa Kenya yonde kiri county shionde ira chirindene anthigoro eje amukira nkatho shimwe mutegero Meru TV mbithironge kugwataga ugeni itwita na mbere na gutegera ure kwithirito kugitinda ntere mwanya nare andikibeto banteto mbithirito bakiandamiri na nkuruki gutigira ne bakuthuja nikenda gukoretara report shionde ore chikwithirwa eshikiumira kiri wandishieto ishigo bunge county na mwana nthigoro yonde ya Kenya ire ntuku ya 6 mweri jwa 3 mwaka ejojo ngiri 2025 ngitike ya ugorobo kuni bwagiriri turakoba mbetaga Dennis Mutuma Muthomi. Hizi ni nteto shetu cha Meru TV utuko. Tukiamberiani ati gikundi kimwe kia mbeo mbithi kana mbeo mbithi kuuma aja kaunti ya Meru ni bombere tena kuga ati bakethira bagika mushemania jwao tariki 16 ndene ya kieni kia maua bogeta muchemano jojo no jokoreta amwa youth bonde ndene ya kaunti ya Meru na nkuruki gwika mibango ire gatigira ikinyabone bakurikanwa kagitene ka rugairo into kathumba ndene ya thirikari mwandiki wetu Nteto Jeff Getumana ithirito akiaraniri na mbeo mbithi papa na gutubanganiria ripoti ezi na njira entariru na bwatongeria bambewe mbithi kuma ntere mwanya ya kaunti ya Meru nibejite amwe na kuga nande tariki 16 cha mweri jojo kinyabo bakethera bena muchemanio jo munene kienine kia Maua Stadium baliuga bajuketie tagaria riri nuntu muchemanio jo mairi 3 bo batetwa kubanga na kinya batije mbie kuendelea na itogere aja tuga ati nontu tukwigwa political formations kana antu na political interest bakirete muchemanio jonge maili 3 na tuga jantu babethi twekira jonge jweto nontu tuwe na a separate interest na baraba ekorea ntariki 16 onto muchemanio jora jothithe to mairi 3 ijo kwaria manto ja mega inyato tojenda ende jate twegie watu tote konide any resources cha mobilization onto kaidi to mobilize kwa so for this time batwe tukai mobilize na tuwe tayari nonto itwe power youth power nanto inya eje etwereke tumeka bothoku itumeka ke maandamano itumeka garere anto bakwenda ku maintain positions chao so this time to an agenda nonto tukembe the thaino eco face the largest plant the economic situation erere Kenya ere angatani ana baba tukeje onde kuona utenguki na ikino nto tukugarande kutemanto cha political liberation in the 1992 liberation era to another in economic revolution youth jobs for the youth na match yetu nonto it is match and we shall be marching to where to Maua Stadium na match yetu ikenda nto bonde batambua the na chetu kuruki nduke mbitheje ni bameneretie bunene kawira mwangaza uria withirite agitumaira mbica cia youth baba gwitana muchemanio jungi ntere cha igoji duare twikubanga muchemanio 16 itukuona gwina muchemanio yungi yabangirwe na mbica cia tu cianjiri otumika na ibyo ndongwa gento kambere batu vijana we are demanding kwa respected lazima tu vijana tuwe heshima rari yetu lazima wone vijana ni antu na bena uwe lazima utuke tu vijana no turome independent ile tukwa buibu tukwenda na buibu totikwenda ti lazima tukiro ma utuke ng'aniwa tutumite ng'aniwa turite tuwe bahatu kiaria tugire manto ya yumite korona cietu ne atu amuite kurita ngwe turi antu bamwe musemeno ja Maua Stadium jojo bangi induke mbethe yote te o counter any meeting ire bangi ne akuru kana ino ka impeach the governor batu musemeno joto is purpose for the youth of Meru County na ko propaganda iri kuenea ati muchemano jo ijo mtu fulani oya muchemano jo atuke batu tu very independent cha youth ba Meru County nare bakirikiria youth baba bakuga nande batetekeria bo gutumirwa kaire ge siasa. The youth of Meru are tired gweta muchemano ne kuthikera. There is nothing for us without us. Oteto bangira manto methene na totemethene kuga tweka gwekya bukubanga getwegie itwethera twemethene na kethera tutemethene kiugete twegie na tugatho antugura tugatha tukilaunch turwe youth declaration youth tukabwe the declaration ni nene mno Sunday tariki 16 tugatha tukilaunch movement yo vijana
na ito call upon all the youth ba Meru tafadhali tutirimana yau tuikomboe twetwengwa onto te onge oge tukomboa mbere youth betu ba Meru County twatumiro ibo thoku kana tutumiro gi siasa kuthukania muchemeno ya youth kwa youth ba Meru County toibali kabwinde regardless of your political affiliation ukethira wina ari ori owe ya muchemeno ya youth tombe kwa demands ya youth no agenda yetu ni agenda youth nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kongera kuone ati nyuma ya kagita kamiti 18 cia bunge nene ya mwana bunge ya Senate kurikana kurikiria kagita negaka ntuko ya naru mutongiro baramba nene ya bunge nene Kimani Ichung'wah na arikiri na gutumiria mogaruruku nene ya kamiti ira nene ya bunge yeje kiri mogaruruku zaga kana kuringana na ripoti ire tukinyirete ne ati bamwe bachore amona athingati bakue baure wari munini wa rais Rigathi Gachagua ni bethero bakeberwa kiri imwe cha kamiti kagita na okara nawe mujumbe watigane East Mpuru wa Bori onekanire kwithirwa akiongerwa kamiti ingi ijiri Mpuru wa Bori na ndia thuri ndene ya kamiti ire izekene ta procedure and house rules committee amona ingi ya constitutional implementation oversight committee Obunge wa isho mbunge iketigani Mpuru wa Bori netete mbere kone no chamba bawe no richingwe ndene ya mbunge nene ila ramirite muringi kura wa isho mbunge kiawe kiri kubangania kamiti cha bunge brabori brudhiru ntuku yegoro Mpuru wa Bori na dhirete ya kiongolo kamiti ingi yelira kedhira kirwamira Kenya bonde. Asanti bwana spika kunipa nafasi hii. Umai kudhuru mwaka wa 2022 Mpuru wa Bori yethirite ari mumemba wa kamiti ya urimi yake ira mukararikiti wayo ni mbunge wa isho mbunge katika West John Kanyuthi Mutunga. Mpuru wa Bori yethirite na nda kiongolo kamiti ya mitaratara na mawatho ya mbunge kana procedure and rules committee kamiti ya constitution implementation oversight committee na nkurukia gete na mbere kumba kwithira gitwiko memba wa kamiti ya urimi na ndithia kuringana na thoi bagi siasa kira bunge bonthe ba Meru mbunge wa isho mbunge katika Mpuru wa Bori nuari kamiti ni nyingi burundane mbunge okuluka bonthe kia o kaunti ya Meru kuringana na bari wakeni kiona nili ati Mpuru wa Bori ni muritingwe na thirikari na witikio na muritingwe bawe nkiripotera Meru TV kumatia ni mbita Adams Muturia wa Thirija. Kongera kuni ati Mwangi Nthandi amwe na rumuri rwa siasa nironekane kuongereka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ntuku ya igoro katika gavana wa kaunti Onesmus Muthomi Njuki mwana MCA wa wadi ya Chakarika Oroizi Keneta Kinyua ZM nikagita na karakurare na kuruguru kwa miradi kathumba ndene ya chukuru iji Keneta Kibuka Vocational Training Center nikagita ne karebo mbathi ngatiba Muthomi Njuki baronekanire kumeneria MCA Kinyua kiuga nethiritwe akirita miario itiko batara kiri gavana Muthomi Njuki nkuruki athingati na babwa MCA Kinyua nibonekene gwetana mbere na kumeneria utongeria Muthomi Njuki bakiuga miradi kathumba nethiritwe igitigirwa itigwitithwo na mbere kintu kare gitumita county Tharaka Nithi igatigwa nyuma kiri manto jegie maendeleo Muthenya wa igoro kirigoria bachukuru ya Othaya Kibuka Vocational iriompa thojagie siasa katika gavana Muthomi Njuki na MCA wa wadi ya Chakarika Kinyua ZM ironekanire aramona kwithirwo imwe kwa MCA Kinyua gavana Njuki arakinjire kiathini gikiari wa mbere agaba gikarata gabara lithanite no Kinyua ZM arakinya nyuma ni na kimbo iko giake Giontu giki nengera kanya ntu bagi siasa ba MCA Kinyua ZM kuthira utererwa gavana Njuki urabwira gavana tiendete antu ba Chakarika wandi ino gwakwa goti Chakarika wandi anga mama ti maendeleo na bora uanga gavana tio ba maendeleo ri kama mika na ina ta ukari bereke kwaria gavana rugure polytechnic oyure tete ko maberete no akadia tuirara ge project ya keto karure Narankuru kibombete kuthumbiana na Kinyua bakiwa wandi ya Chakarika kamegwete mateka gwatuika gutire gintu kithi na mbere no ntu bamenanire na gavana Njuki ndabwira baba gicecengwe ruthigo na mutiro konjere gavana ibwega mono no ntu waya kurugura chukuru kia kurugura nyombe mtu no kurugura nyombe mtu atatwira mathina metu
ende banda achoka kuga ngabana na thukire na ugire tokwira untu na gatumagira kiongo ibuto akuthuka mbaru bangwira nginya kiengo Kenyua kirato yaku kitharuku wantu wachoka bagwatanira na ngabana warithinga kinya muntu temuthure biarume MCA wetu bwangabana twerio timo ya turata na wawe kadeki na wa MCA mudende enda bo watwerie na murinda na mubito na agakurungu mbere ngabana waugiri muthuku muno arukire barabaya yagakurungu kugindara aira nara gabarero mbera mirandi bare bongwa kereke onaniria kenene MCA ogontugo kwatirutaga gwira methoni mangabana njuki Your Excellency kwenda gacheria gakirerio thiete kithino ni aigirwe chuma munene ne shimare nene buru anani ontiaga muvugo no mwachimiti itogerie twikirwe chuma ara nonto mtu mete ogota bikibiki tena weru no ni accident tukumwabokia ne bantu agu haya tiko aragia cionthe munene tikae kurugura kithima kito gakoromba gwe kurugura uko kairi munene igwo kenda na eteyo kenene kaya kurikia gita yaku munene karamikaga kurungu kuthirekeria aroro tigaga twika sasa ni ndiwe tungi na gwika ende kira kenene moroto ore gukinyithia ripoti kiria kari bakethura bari ndebeni mwaka wa 2027 araba kethura bagicindana na Kenyua ZDM nyenye muteni yo churugo mako kaigwa kirombete kiambiyo kira msie tisa sawa kirato muntu kitharuku na ibuye wono ugite gikarua kanyoni boy ndawekira kato 27 MCA Kenyua ZDM akorugama kirengo nera ratimika kuga sore kirenga bana njuki bobo tako banarauga bakaro thage karo bare baire kwaraniria wethiri sore ngayo kwira tigonde irangachwanga kana mwire so in between nyogo na mudhomo njoki tukathi gusolve twebaire lakini gutiena maana gutwe kababa reaga ibo bakurigiria kana ibo bakumba kuga Kenyua atigethera chekariga ne guterio gutie mtu ngachokerie munde gatureka ne siasa ni kenda tonda kwera na mbio uma atongoria monthe manthi maria methaga manaite kuomra antu maria ugi mationa gwe tumo nonduka moni etumo te lazima ukagwaku kile lazima kifika hapo kuna wengine unakuimbia unakwambia lakini after that ukitoka unasikia kuna wengine majitoa hapo wako na mawe kataput wanakuita zote ambaye itangu imutu kuma gwandia jakari gagetigo munge kethara kangiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kuma ntere chiotharaka turinge gataruge tumwiko tucokere monka kaunti ya Meru aria bamwe batongeria bamatura ndene ya gicigo bunge kia North Imenti ni bacumiritie na kuga ati gutewiti na mbere no buri kubethiritwo bakiona kuma thirikari cia matura cikurikia na kuthondekwa ni aranandi bethirite bagitikaniria na kaju kamwe tantigiri na kuga bakethirwa bakigwata mbaru umwe wa mwana wao kuma North Imenti nikenda akarwira gite kia ungavana kiri mwakazi wa 2027 kagiteno kau atongeria baba matura ni bonekene kuorotera JR Marete tamutongeria kuma gicigo bunge giki kia North Imenti na bwatongeria bamatura kuma gicigo mbunge kia North Imenti na ndini baumirite na kuga bo bateonete witi na mbere kuma thirikari cia matura cirambiria ni aria bakuga kinyana bao batithirite bakiewa ngugi na kwandikwa jana ba migongo ingi batwito karandi guru itonete North Imenti ge kurukiri mukunga mbura ura jugita na iya maendeleo ja kinya endikuo taja na ja tonya nti ja tonya karabatina ja gete ja kaumira ja motigania ja kaumira buri ja kaumira South Imenti ja kaumira Central Imenti twina North Imenti twatigwa tukario touga batwe tobati kukarande guru tuciuria niki nontu tukurukirwa ngabana no buri aumaga aja geta ntagaro ona aria akathiurunka na aria na tutara tuigitwe stories yawe kiriba gutwi eja mujumbe wetu the same
bonthe na etogenya twi na arware mbwato atwathurira antu bara batari na gitumi na batwe twinthe na ndia tukarende goro tuicwira antu bangi babakaria ante toira batwe twingwa antu bano thimenti cigutuguna na iro tukuga atiri national government tutenenya CS umwe mbere twatura na baba bakaimenyi na bangi lakini mwankira gutwe twinwe na ni tukwandenya ru twakinyero intatu yamenye no thimenti nyonera amenye no kweri go turira mukone janjo gukaranga na ituracanukire iwe njia twkwambiria ira ya plan to kuma 2009 municipal council ekujukia siwe nje mugutano mwangana aro tutijura ita Niare nandi bakuga nikenda bagacokia riri kiri gicigo mbunge giki bakethira bakirungika mutongeria wa gavana kuma kiri gicigo mbunge giki nikenda bakethira bakiona witi na mbere nekeja guthe otio kweneka itwagirite kwithira 2027 nyagwa karatia ilasima tujukie mwana wetu tumurungike itene biu inene gavana senator bonde utegete tutirungika muntu nenya kwambika nenya president nikenda mbio kethira neja nyomba yeguo kuigwa nandi ikomboria revenue thirikari na mbeca cia gwaka nyomba na igwanja birio gutiagirite kwithirwa mbeca iu ikiri ikimanipulate gwa gukombora nyomba na igwanja birio so na ndio la batu tuiritete kenda tuga nikenda tuga no thimenti gweta na mbere kwayo ibatwi Nkuruki akaribaba ni borotithiritie kiara JR Marete jaumwe wa watongeria bara no thimenti itegete bunene kiri giti kia gavana Come 2027 no mwanka na tutukaibanga na itubibire iguru binene no mwanka tubirombe na tuiteana betu bara bakabiromba nikenda no thimenti icoka hathieo iretwire samandera no thimenti aja muntu oromba gitigi kinene no nganje JR Marete peke yake no rombete gitiga sereta na inyage nda kuromba kingi 2027 ya utwitite patu amunenkera tebibire iguru kana ate antu betu atwi ana betu ibathomete na ndiario nkiuga mwana ora kucigwa gicinainia jaura njeri yara cinaineria last time arungama uga na kwenda senate neje inyawe na arua atwire na tukaandika marito jawa tukamuthiria vetting na tukamenya na rato kumufixi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam akongera kuoni ati nyuma ya mathina jawongere kuba thina cio karia kwithirwa jagitana mbere ntere cia buri DCC Josephine Njenga nethiritwe agika mucemanio jwa atongeria bandu wangi cio karia amwe na akari nikenda gutegera ntaira ya kuthiria thina ici muno kuririkana thina cia wambapo andithia cirithirwa kana wambapo burithirwa bogitithwo na mbere ntere cia kibirichia amwe na ntere cia kirwa nari ni ara mucemanio juju gwiki nikenda gucua thina ici inaikwithirwa ikiumirira kuringana na akari baruga wambapo andithia burithithwo na mbere kagitene gotuku na mbaba bareja kuia bagitumagira bikibiki na bangi bagatumira ngari cia muthemba jo probox mwende olaibuni ari na ripoti hizi na njira entariru Bore East Sub-County na muno wandine ya Kibiricha na Kirwa Nari ikwithirite kwina wongere kuba wamba ng'ombe yora karibaba otariria bakiwa antu barabai ya utuko bethaira betumira muno bikibiki kana ngari muthemba yo probox ng'ombe ni gwita na inya muno ja yakwa iretire ja leo utuko batha kenda na aru tuyukira ndethira ni gitiro murigi na yeta na yekro probox ine kwa uni nyankuga gukeya kuthora kwa mtomba kuga mwari kwendwa ikamatite njawe mieri ina tafadhali amenyithie na nkagerio mithingata nontu ni ntigite na kiriro guko kirwa batu tutigite na ng'ombe cia gukama tutiona ng'ombe cieria nontu amba ibo tukuciarithiria ng'ombe tugatwira tukarera tukaametu na baba keja gutujukairia probox iri kuruka utuko kaigwa thaa kenda cio utuko caingira rinture ni irabokerwe na ng'ombe okama yeta na ndinya security tukwenda thirikari tutetheria bwega buru nkulukini untubutumite DCC wa Bore East Josephine Njenga kubwithia mucemanio na akariba kuntuku mucemanio yura yukubwithiritwe kirwa nikenda kumenya ni bibi kuria bingi. Tumekuwa na mkutano wa usalama hapa Kirua kwa sababu tumepata visa
kama 5 hivi za wizi wa kuku, ng'ombe na mbuzi na vitu vidogo vidogo. Tunashukuru wananchi kwa sababu wamekubali kushirikiana na sisi, na tunawaomba waendelee kutupatia habari, ndio hiyo habari iweze kufanyiwa kazi. Mambo ya usalama hatuwezi faulu bila wao, na tunafurahi mkutano umekuwa mzuri na wamekubali kushirikiana na sisi. Tumekuwa na mkutano na wananchi wa area hii, na tumepanga mikakati vile tutazuia hiyo kitu, na nafikiri kulingana na vile tumepangana na hao wananchi wamejitolea kwamba watashirikiana na sisi, watu ya nyumba 10, watu ya community policing na youth, hata pamoja na watu ya bodaboda tumeshirikiana pamoja ndio tujue hii uhalifu tutamaliza namna gani. Kuluki barekanite mtu wonde oro kwenda kuthamia ndithia bwitha ciontu bu muthenya kana oro kendo kama totuko no mwankethire na barua kuma kiri ndwangi ciokaria. Tumependekeza kuwa kusiwe na mtu yeyote ambaye atakayesafirisha ng'ombe usiku. Masaa ya kusafirisha ng'ombe ni mchana, na hata hiyo ya mchana kuwe kuna barua ya chief ambayo inaelezea hiyo ng'ombe ametoka wapi na anaenda wapi. Ndio tukikutana na mtu mchana akisimamishwa, anaweza onyesha hata hiyo barua ya kuonyesha pahali mfugo ameweza kutoka. So at least tumeelewana na wananchi, tufate hiyo sheria ndio itusaidie ku-identify hao wahalifu. Na nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Tugeta nambere na nteto cietu ni ati bamwe batongerie ba makanisa aja kaunti ya Meru ni bagwatanirite hamwe na kwithirwa bakigwata mbaru itagari ya Rais William Ruto ira kweza na milioni 20 ntuku kiumia kiri kanisa imwe ntere cia Nairobi. Kuringana na atongerie baba bethirite bakiuria Kenya gutiga kumeneria mutongerie ucio wa mugongo no ntubo ekarikariu na nkuruki kwithira bakimutea no ntu bubu athithirie kuma kiri nkoro yawe na gutwe kana gutembe chiche mwingi ethiritwe agitumira Jeff wagituma no rena rogono ruru. We support the president initiative of supporting Jesus Winner Church when he went there on Sunday. That is a good idea, Mr. President. You did so good. The Bible says that whatever man soweth, he harvested. So we know and we believe that our president, God is going to bless you as a person, because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. We saw an issue at Kirinyaga where a bishop was chased away from a funeral service. That is not good. They deserve respect. They deserve to be given support. They should not be chased away because they are the men who carry the blessing of God upon their lives. So you can get a curse by chasing a servant of God away from his work. Tunasema asanti kwa rais pia kwa sababu apostle ni mchungaji wa wote. Na huyo ndiye aliyemuombea. Na tukaona ya kwamba ilitimia. Nabii akishafanya jambo likatimia. Sasa huyo amerudi Shiro kusema asanti. Tena kurudi Shiro ni shida. Kurudi Shiro kushukuru ni shida. Na amekuja kushikilia ili mradi wako naye ni ya maelfu ya mamilioni. So wakishikilia hata hajatoa atoe. Anastahili atoe zaidi. Na wengine ndio warete. Na ya pili nikimalizia ya kwamba wale wanao complain wakieka hizi mitandao katoto akikunywa matope ati angepeleka pesa kule. Tukijuje katika neno the same cell linasema ya kwamba Yesu akamwagiliwa mafuta ilikuwa very expensive. Na alipomwagiliwa mafuta moja akasema tungeuza haya mafuta tupelekee maskini. Alijibu ya kwamba aje wachungaji maskini mtakaa nao milele. Rais yako na miaka 10 aondoke. Lakini wale wataendelea. So kazi ya Mungu lazima iendelee na itasimama. Na mkitengeneza kazi ya Mungu, Mungu huponya nchi yao. My fellow children, our agencies, open your eyes. Here there is a job opportunity being offered, and it has been offered by love. It is a high time we see that there is a job opportunity that have been opened to the agencies. I would urge you, my children, go there, seek for employment.
and see what God will do to your life. It is an open opportunity. It is not being classified that is only the people that go to that church are going to get that opportunity. The doors are open to every youth of Kenya. So God bless you, and God bless our country, and let us join hand and worship God in Kenya in truth and in spirit. Kogera kumtegeri wa Meru TV ni ati gavana wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na ugete thirikari nene ikethirwe kirekeria mbecha kiri mubango jogima jwa SHA kiri masibitari kuringana na namba ya antu baria baciandikithitie ndene ya sibitari iu. Akiaria Muthomi Njuki na arombete akari gutigira ni baguciandikithia kiri mubango jwa SHA nikenda bageta na mbere na gutungatirwo oro kukubatara na nkuruki nikenda sibitari ira chirentere ira bari cikethirwa cikiamukira mbecha ici kuma kiri thirikari. Njuki akwarithiza kagitene gakurugura mubango jwa kana mubango jwa mutambo jwa biogas ndene ya shukuru ya sekondari ya Kimuchia aria onekene gweta na mbere na kuromba Kenya bonthe guciandikithia kire mubango jwa SHA nikenda bakagunika kagitene karaba kwenda mautungata ndene ya masibitari. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki natongoretie uruguri bwa biogas plant ndeni ya cukuru ya sekondari ya Kimuchia reri wandi ya Chogoria. Ara Njuki augite biogas ino igatetheria nene kiri kunyithia utumiri bwa nko ndeni ya cukuru ino. Hii biogas pia huwa ina light. Inaweza light mpaka hata TV hii. Si ndio watu wa Floka? Njuki agitumira kanya gaku kuga ari na ngwataniro embega na mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na kwoguo akamutetheria gwikira stima ya milioni chiri nturani ya Baramu wandi ya Chogoria. So tuko na uhusiano mwema sana na mjumbe wa Mara constituency Bwana Mbiuki, tunafanya kazi na yeye. It is a constituency I enjoy working with the MP, it is Mara constituency. Na najua anakuanga na bidii sana ya kuweka stima, lakini tusidanganyane, resources huwa haitoshi. Kwa hivyo nimesema nitamsaidia. Kwa hivyo ni kwa sababu hiyo ni kazi yake, lakini I'll help him. Hata yeye unisaidia saa nyingine kwa mabarabara. Nitamsaidia kupitia county government village ya Baraimu. We are going to spend a maximum of 2 million Kenya shillings. Na mwana Muisraeli, hiyo ni department yako. Na ushirikiano na Kenya Power ndio tuweke last mile katika hii kijiji ya Baraimu. Tukimalizana na hiyo tutaambiwa ni gani ingine ambaye stima iko shida, na labda tuongee na mjumbe tujue iko kwa programu yake. Hata hii lazima nitaangalia. Kagita ni wagakunjuke na ririte mubango wa imbia wa shahara ugite Rais William Ruto ugite no mwanka mubango yo wambirie kuruta wera guko Kenya. William Ruto amesema hii either ndio itaenda ama aende. Amesema lazima tupambane, ikumlemea awachane nayo, naye amesema itamlemea ndio itakuwa mzuri. Na sisi kama serikali iko chini yake tunamsaidia kuitimiza. Akiuga kwina obatu bwa Kenya kuruta NHIF biongo biago nontu ni athirire na kwambiria kugwatira mubango wa imbia wa SHA. NHIF ilikufa na iwezi rudi, hata ufanye nini iwezi rudi. Kwa sababu ili rudi lazima tuanze sheria bunge ya kuwa hii iko saa hii, kisha kufa tulete hiyo NHIF irudi. Na hakuna mtu ambaye atafanya hiyo kazi saa hii ya kurudisha ile imekufa. Kwa hivyo NHIF imekufa na tukazika. Lakini kama stakeholders na players, we have refused to let NHIF rest in peace. Kwa sababu kila wakati tunasema NHIF ilikuwa mzuri, afadhali ingekuwa NHIF, hiyo ilikufa na ikaenda. Ara ugite thirikari nene rinenkanira mbecha cia SHA kuringana na buranto bebandikithitie na kwoguo kwina gitumi gia kariba kaunti ya Tharaka Nithi kwibandikithia kwa wingi. Mtu yote ambaye anafanya kazi na kona payslip anakatwa 2.75% inaenda kwa kiti ya SHA. Wote Mkenya. Alafu inawekwa pale kwa sufuria moja. Tumeambiwa hivi, hiyo pesa utapatiwa huko kwenu kwa hospitali, hiyo kaunti yako, kama watu wamejiandikisha. Hivyo ndio tumeambiwa. Watu wetu wakitaka kujiandikisha, watu wakajiadu wajiandikishe. Ile pesa yote imekata watu wetu, inaenda wapi? Inaenda Kajiado. Na hakuna kitu utafanya. Sasa wale wanasema sitajiandikisha kwa sababu ni mbaya,
wewe unasema pesa iende. Njoki akionekana kueleza kariba chogoria bulasha ikumenya imbecha igana wa kila mtu abatiri kulia guko Kenya. 300 ni ile mtu maskini kabisa tambia ya kanida na mtoto wake ataoneka chogoria akauma go gitominiki. There's a mean testing tool ambayo inatumika. Hiyo tool ni mwerefu sana. Inakuuliza jina yako ni nani? Naitwa Riungwa John. Umesoma mpaka wapi? Kwani utasema hujasoma? Nimesoma, nilienda I am a retired teacher. Nilisoma mpaka University of Nairobi lakini sasa sina kazi. Lakini already imeona unasoma. Na kama uko retired teacher inajua wewe uko na pension. Unafikiria system hiyo inaona? Haya. Uko na nyumba aina gani? Uwezi waambia mtu ukiwa Chogoria uko na nyumba ya nyasi. Hatujaiona, hata chief anajua hajaiona. Uko na nyumba ya mawe. Ulijenga nyumba ya mawe namna gani? Unaelewa? Ukimaliza kujaza inakwambia wewe unatoa 1,500 times 12. Ukiangalia hivi unasema hii italipika. Wewe ukiambiwa na mean testing tool, lipa pesa hii. Lipa. You have a choice of paying per month ama unalipa mwaka mzima, unawachana nayo. Kiripotera Meru TV kuma Kimucha ndeni ya wandi ya Chogoria mbita murimi wa Mbogo. Na mbere na nteto shietoni ate mujumbo mwekurunde ni kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Ekailemia nethiro akiromba akari amwe na machibu kuma ntere che materine ndene athero rojene gutigira niba kugwatanira hanegenda kuthiria ndawa cia mbogita amwe na nchobi ndege ni watho kuringana na kana Kairemia rutere ruru ni ruthirite rukinyirwo muno ni nchobi ndege ni watho na kinya bangi bobo bojete ntuko inkai nyuma kinya akari kuga ate kurina bamabari to bashukuru izikene tamatirine day secondary bakurikana ibonekene barebi kana banywete nchobi nterizi kira ke maketie pio na kembekerete keba ikwethera nkwerwa imuciari omwao mantu ja bangi mantu ja tosobi na mantu ja mae ijo ja ingete ao na ja ingete no ntumbuga idleness bara bathiriria chukuru batona go gweta mandi bakambereria mantu ja mae no to echongo kiuga na idle mind is a devil's workshop ndenda kurunga mambu getu go gatanira na arimo ba museyo au materine na chibo na inya police kenda tumenya mantu ja uja kuthira na bara bakurukira form 4 baga max cia gweta university tuthi tuone ora tukathitha tubaikie technical schools kenda bathoma mantu ja kucarani mantu ja kwenja mutundu ka uchuka mantu ja stima kana ja roe kenda inya bomba utetheria kwa twakarande chukuru cia TVET thirikari ni ri agaira muntu kiango fulani kenda to make sure uti mwana utethirwa athithitie ga course kamwe kana kangi kwa inkuga tutethanirie ni nya twana turio tia kemme matirine na ntura na ntu ibamenya iba benda ya banki na iba bakuragia banki na iba baruga nchobi ici guthukia na betu chobi bwiri konyua antu bakura ena intobio na njire shima ende tenjire unda igwa twana itokwanda banki na itokuendia banki na itokunywa banki tutethie ni ntu bukara o tethie thirikari batemenya iba au kwa una ndi tukagwatana twetwinde community police na chibo na ntu bonde na babu mono ntu bu nturene wono mwe ketha butumba wita wa chibo ka polisi obisi yakwa ri ama irithato ndeni abo report ma irithato na tukamenya tukathithia investigation kenda tumenya ibao kongana kune ate governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki na arugurite muradi jo gutigira nipa guchwira thoko imira bia arimi ba county ya Tharaka Nithi ni kenda murimi kana arimi ba county zi bageta na mbere na gutetheka akiaria ari ntere cheruguri Njoki na ugeta mubango jojo jo gutetheria imira kathomba ebirio kimira kya ndengo na nkuruki gutigira murimi wonde na gutetheka kumania na roya rwawe kagite no kau Njoki no nekene kinya kuruguria sako irigethero chigetetheria arimi na nkuruki kubatethire kire mantu jegie witi na mbere bo miturire yao
Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki naruguritie murandi uro kumenyekana ta National Value Chain Development Project kana NAVU CDP murandi uro kwirigirwo gutetheria arimi ndeni ya kaunti ino ya Tharaka Nithi to declare the program of National Value Chain Development Projects, popularly known as NAVCDP, officially commissioned in Tharaka Nithi County. Njoki akiuga murandi uyu urikire kaunti 30 gaki ndeni ya Kenya ori na arimi nkurukia milioni 4 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na arimi 800 bara barikire murandi uyu. CDP iri wa county 33 wa Kenya mzima, out of 47 counties ni shigana 33. A project with the remarkable impact of over 4.5 million Kenyans who are farmers in the 47 counties of Kenya, with at least 80,000 of those farmers domiciled in Tharaka Nithi County. Akiuga wakira wandi yena antu bara barutanitwo kiri murandi uyu kingo batetheria arimi guchoa maguri mega mairio bira bari maga kingo batiga kwendia into biago bari na achara thoko tira wenderia mucii konyonga wa bei tebu bikiu over 50% indo cietu ticiendagirwa baria mugunda ari kendagirwa ku na ciathi thokoni kethwe na bai mbega no tuni kwithirwa ikimenyaga the market of the day tikubeno ni broker uca mucii ni gutukuga tukongera income. Njoki akiuga ti thoko gaki ndi wana variation murandi uyu ukegwo kiruthakirirwo birabi kuri mondeni ya kaunti ino ya Tharaka Nithi. This program is for value addition. Tugacha kwithirwa tutibangite kuongerera value tuka fetch less in the market. Na value addition ni ndio tukari tukulena muno. Value addition ni kuongerera tu kanya mugeka wega. Kogu ndengu ya twathie twa polish twekere maratathi ni mana transparent ndengu ire mbega na twa paki nyamani kathi thokoni invest more value tebura gwicha kuthira ire nkuniani ya nkonge kwa maka na rongo you sort the grade unafanya value addition. Kiuga kirikira wandi ndeni ya kaunti ino narugurite sako iri ikegwa igitumika gukiria arimi kimbecha mwana kugaiga muthigo wago wona bendia irio biago. Kunio gitumi tukwenkanije mbizo tuweta aggregators and SACCOs and farmer producer organizations. We market our things together. Kenda tuona bali umbega yega ndo tukathi gucererwa thoko turi kimwe muntu kugura kamanya nkona into minga ingi kogwa na nkaliba minga ingi transport kwa te mingi litachukua vitu pali moja. Hivyo ndio tunataka. Na niko kumugomithagua. Na tumotukwenda tumegumira bau matumira aggregators, SACCOs, farmers producer organization, cooperatives getting power for funding. Indi Njoki arutite mbito kiria kariba kaunti ino kurima batari no guaya na kuga murandi uyu kegwo kiraithia kimera kia ndengu kimera kia ndigo urimi bwa nguku urimi bweria amwe na urimi bura bwa kaua. And the key value chains include banana, green gram, poultry, dairy and coffee. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Kongera kuna ati gikundi kimwe gitike kithirikari ni kithirite gigicumire na kurita mataro kiri mbeu mbithi aja ndene imutindwa jwa kangangi na kuringana na mwandiki wetu antoto MC Mwitonga uria ogukari igagitene kara gikundi giki gigotete na mbere na Mauritania jaja gikundi giki ni kithirito gigitara mbeu mbithi na kubera bethira bakimenyera bare bongwa na nguruki bakethirwa bakithura ngugi na kagitene kara kaingi bakeregagira ngugi inene. Nĩ gĩkundi kĩa Expreneur baria bombete kwithirwa bakigandene ya Meru na nĩ bombete kwithirwa bakiritana antu babethi mantu joria bomba guikuria na guitethia bate gutegemea thirikari. After this tukishafanya hii mafunzo, what we do, we create a WhatsApp group
kwa sababu tunataka keep in touch. We want to know, are you moving from X to 20X? Are you making movement? Kwa sababu grow from X to 20X, see, it's not a one day journey. So unaanza hapo huko. For example, hapa wengine wanasema wana earn 400 shillings. Utatoka aje kutoka ku earn 400 ufike 500? Ni skills gani unahitaji ndio customer akikuona anakulipa hiyo 500? So what we do is tukishamaliza hapa tunaweka kwa WhatsApp group, tunawatumia messages on how to keep growing from one level to the next level. The other thing we do is we keep sending them updates on what opportunities are available, because opportunities are many. For example, even in the let's even talk about the affordable housing projects. Tunaweza pinga hizo projects, lakini angalia kama kuna 100 units hapa Meru for example, watu wenye wataingia hapo watahitaji salon, si ni kweli? Watahitaji kinyozi, watahitaji painters, watahitaji plumbers. Watu, young people wamejiprepare aje kuchukua hizo opportunities after wenye nyumba wameingia. Ni nini wenye nyumba watahitaji? That is how you identify opportunities. Ukisikia serikali imesema kuna mradi fulani inakuja, unajitayarisha aje ndio hiyo mradi ikifika wewe ukue prepared, because opportunities meet zinakwanga mingi, lakini only those who are prepared get to benefit from those opportunities. Yeah. Beta wa Robinson Mutembei, mutongeri wa vijana hao Meru. Tuarito wiritu muno nonto bwa kwitwa mucemanio twina vijana bangi your X20 Entrepreneurs Limited 20X Entrepreneurs Limited baraba utubwitheria training emanto ya kuria ngui na manto ya ku create ngui twi vijana hao Meru, na inkwenda kwira vijana betu especially baraba thoma manto amaingi ao o ana muchie ritana bangi kaire wethire we muntu ura ku implement broritanwa nonto it is in vain watendi muchemani yonto yayo, lakini ukethira utathethuka. Number 2, baraba onde kina baraba tombo tethuka nonto muchemani yoyo kari yanto manele yake ibwe ya to create job opportunities nara kuonde turi kwina kithomo kirothomete, be an expert of your own career, because you are learned. Utebati kwethira we incompetent yet buibu wetere kubwithia skuru, be extra competent kenda nara kuonde bakwe yangwe kutwika ibo kwenda ti we no benda muno. Awambeta wa Dominic Kiremi demo tongeria wa youth aja Meru na tunatongeria bange ba youth tukuibwega muno nonto bwa 20X Entrepreneur platform ya ejeta naro nonto bwa kuritana youth beto ba Meru County onao bakomba get the job opportunities ira chena uome ira batumbeta kwa chiba kinyaira arabare ona and how they can move forward kuma get training ye narwa koja youth leaders to ereto mono le atorero kwena this platform tumbeta kuleta youth beto over 200 aja kenda ba trend nonto bwa guchiokeria, because tukomenya twategemea thirikari sijui serikali tupe kazi utura serikali kombo twango gena ya ajiri of the youth na jau ni jonda kia kuthirwa nkigua ni kuma ndene ya Mutindo wa Kangangi mbita MC Mwitonga. Kongana kuna ate gikundi kimwe kia mbeu mbithi kuma ntere chia bothogoci ya gategate ni bacumirite na kumeneria amwe na kwithirwa bakiariria mantu jagi utongerea bagicigo bunge kia Central Imenti. Ni ara gikundi giki na ndibonekene kumeneria mujumbe wa ntere iji kirima Ngochine bakiuga gutengugi ethiritwo akirita kagitene kawe konthe ga utongeria ndene ya gicigo bunge giki. Kuringana na mbeu mbithi baba na ndene baugite ntariki 16 bakethirwa bakirita mwerekera jwa mweru na kuga no bakethirwa bakigwata mbaru gutwika mujumbe wa gicigo bunge giki gya Central Imenti. Tukuga tukinyereka muno ria tukugwa ba MP betu ibakura umwanto bakiuga nganjira ciao ciajukua kaigwa MP ariuga njira weitwa Central Imenti yaikua nga wa Munyoro anga yaikua na my question is ugo mweshimiwa okarande parliament iwo ikaira njira nari igeta na to tunyo okarinde parliament kana mami myenya watega MP bara bengi ba Meru bare aria na antore na ogeta na kiasa ndiye parliament otwe waragia so itukubromba tafadhali tigeni kuleta blame game kwaje njira tuthitherieni tutegenta South Imenti MP na kombothithia njira bwega imwe
ndio gata centroiment mtokwa vera miemo ake bena MP okarete kumeaka akwe mugwanja. So it's about for our MPs to work. MP baitangogere yao batige na blame game. Te uganga jere witwa naye ikwa na. No, do the work that these people have elected you to do. Na bo bwarema kura itoringete orende ituize 2027 boka na buinve. MP wetu no turigaritie muno. MP Shadrack toka benchmark kwawe. Shadrack na robite barabara nyingi tukiona ni miaka 5 gukire mokarite miaka 7 utekio turobea gaira te factories tembi we ina withera bangi bari okire ma withera wina na bangi bakiro binto bia centroiment ti nyomo MP o Shadrack arejera arobinandi sub counties tukona ibaekinenkerwa che centroiment uticio aina ndo rejo tu ro mnyoro no jukire barabara tia kori na to akudhure wita kurobi barabara to kwerekire mangotine on 16 to karungika one of young leader ala to karungika kire mangotine ala to kaugano o to kwenda no to kejo fight ugo nawe so da easy kirema to kwera uma na to gwashua on 16 ni to terete kinya batu kire mode to airia kairi no te airia nto betu kairi tureo o to airia mono enough oto airia mono ina interview binge mono gitwira be that 184 million cha CDF to kamonta shiringi by shiringi no to keja no ya za yang leader no to keja no to monta one by one project by project ote barabara ko kirema oto dideria bange ni ntoremere tractor CDF ne tigero o tigero ikiruginto mukindia era gorite oje ni kira maguta ejeri mere anto beto barabara ni ibwe kirema gote barabara gaturimira goeba turana Shadrack kwa kundira mikundi gwikiro raizi Shadrack arobirera mi otonyorea na ari opposition na tarinyo UDA aro Jubilee na tukona kwa kiwarami kogwe tuna ndio tirami no UDA oida wina bangi bari kago to akwere wita ko mama bunge kaura mo otije gwita korobi kago otije ofisi turendo tuira intobie tuina abire kirema anto beto itoko boromba ntariki 16 nturia tukaburetera tugwire ono tweja kwendo MP wetu rokire ntukwe kuringa kuya rokire turonga manina mtu na tumu support onto tuboka tuweka kuroba kuthiria mai parliament na batoto tethia ribondo na tethetie eze mono abatikinya tractor cia kurima tractor da ichi akigamire aronto itekwa nya kuthithwa service so anto beto boromba tariki 16 tokeja tukaburetera one of us ura tukwenda arunga na ashina na kirima so bombo support ni 100%. Riboti yu ya kuma Central Event ni gutukinyiria muthiazo nteto cietu cia Meru TV utuko mbethirwe gikwandagera kagita gakega unibambeta ka Dennis Motuma Muthomi.